Heroes of Balkan Team ovdje i danas ćemo vam pokazati kako besplatno da dobijete intro ili outro. Dakle, pre svega, otići ćemo na stranicu Fanzoid. To je, ostavit ćemo u deskripciji, to je jako dobar sajt za introve i outrove, 2D i 3D. Dakle, pre svega, izaberemo željenu. Opa, evo jedne. Onda ćemo otići u ovaj Clickmaker. Dakle, kliknemo ovaj ovdje. Open in Clickmaker. Onda će otvoriti jednu stranicu. Onda će se ovo učitati. Onda kliknemo na ovo ovdje oko. Dakle, render preview. Jako dobro. Dakle, ovdje ćemo otići na ovu ovdje kocku što piše Objects i ovdje ćemo da tražimo grupu sa tekstom. Dakle, imat će tekst pa dve tačke. Onda ovo što ovdje piše TXT će pisati ovdje. Kad to sad budemo promenili ovdje, bilo koji Heroes of Balkan, dobit ćemo ovako nešto. I drugo ovo promenimo da bude bolje. Naravno, trebalo bi da vam bude isto, inače će biti i loše. Pa enter. Ako je previše veliko, onda ih smanjimo. Ovo ćemo na primjer smanjiti na 15. Ipak na 12. Onda ovo na 12. Također. I tako i samo. Boga mi je odličan. I onda idemo na ovdje. Što strelica pokazuje na ovaj ovdje trougolnik. I onda ovo da ostavimo balan. Mislim, bilo koji što hoćete. A format nećemo djelati. Zato što sam već probao sa WebM formatom. Nije ima sluha. Dakle, ovdje biramo šta god. Ja ću uzeti God Quality. Pa, Start Video Render. Ako ovo ovdje iskoči, kliknete OK. I sad će trebati vremena sve to da obradi. Vidimo se za 7 minuta, otprilike. One eternity later. I evo, 5 sekundi. I eto. Sad uzmemo download your video. I sad će početi da se skine. I ako vam ovo izađe, kliknete save. Ako želite da promijenite ime, promijenite. I eto. Da provjerimo da li radi.
I eto, Boga mi radi. Hvala što ste gledali ovaj klip. Bacite like, subscribeujte se i komentarišite. Biće Q&A. Dakle, pitajte nas. Ćao!